سوریه مالوێرانی بۆ ملیۆنان کەسێن سووری لە نافخۆ لە دەرڤە لە پەیخوانی سەروی 10 ساڵانە هێجی جوانڕە هەم لە عێراق هەم لە تورکیە دناوا کوردستانێژی دەبێژن پەنابەرێن هەنێ ژالیەکی دناوا دەرد و دەردەسەریا بێماڵ و حالی بێواریە خۆ ژالیەکێ دن ڕوبڕۆبوونێن جڤاکێ ji ber neqebûlkirina wan heta niha jî ev welate بگشتی اف جیهانه به چارەسەریەکە بنگەهینە ji bo van penaberên hene bi taybetî em behsê derdê xwe bikin li Kurdistanê bigiştî li Iraqê hêjî bêdermanin ku hejmareke zêde ya penaberên Sûrî hêjî li virin çavê wan lê ye rojekê ji rojan biromet vegerne ve ser axa xwe li wê derê bijîn lê hêjî xewna wan dûr e ji pêkan û rastiyê ji bilî penaberan aware jî hene ev rûke roja cîhaniya kûjberbûn û penaberbûnê ye em bala wan bikêşin ser hinek hejmar û datayan ku cihê şûkêne di demekî de hêjî kûjberî û penaberî û awareyî lê rojhelata navarast bênavber e helbet Ukrayna jî hatiye ser roja cîhaniya kûjber û penaberan hejmara kûjber û penaberên li cîhanê 100 milyon kes derbas kiriye di vê dema em têdane sal li pey salê ev hejmarên henê zêde dibin کوچبریا bi zorê an ku xelek bi zorê ji mal û halên wan ji warên wan ji welatên wan hatine kirin û derbederkirin weke hûn dibînin 8.4 milyon kesin şer çêbûne kirîz çêbûne birsîtî hişke salî çêbûye xelkê henê neçar bûne derbeder bin penaber 34 milyon kesin lê cîhanê bigiştî anha ku em têde li vê derê jî behsa wan penaberan dikin yên ku li Tirkiye dijîn Piştî şoreşa Sûriye sala 2011 pişka şêriya penaberên Sûrî ber bi Tirkiye ket ku niha jî civak pert û bilave bûye di navbera opozisyûn û desthilatê dunyayeke nakûkî çêbûne li ser mana yekcariya van penaberan her wiha vegerandina wan xweşkirina zemîneyê siyasî serbazî ewlehî vegerandina wan bi xasteka dilê wan proseyê dest pê kiriye Tirkiye bibiryare heta milyonek penaberên Sûrî vegerînevîte welatê wan li Tirkiye çend qas yan jî çi qas biyanî hene 5.5 milyon biyanî li Tirkiye hene ku vê jî krîzeke hem siyasî hem jî aborî bû xelkê wî welatî çêkiriye xelkê rasen xwecihên wî welatî dibêjin vana derfetên kar bû me nehiştin bazar giran kir êdî em wan qebûl nakin lewma rojane rûbirû wan dibin bi awayên cuda wicûda wan qebûl nakin penaberên Sûrî ji nava vê hejmarê herî zêde ne 3.7 milyon penaberên Sûrî lê Tirkiye Bakurê Kurdistanê dijîn. Efganî û Pakistanî nekê min bi taybetî piştî ku Talîban destê xwe dana ser Efganistanê hejmara Efganiyan gelek gelek zêde bûye 320,000 rojane jî Tirkiye bi dehan ji penaberên Efganî û Pakistanî vedgerînîte ve welatên wan bi taybet ji Bakurê Kurdistanê ji hêla wanê derbasî Tirkiye dibin xwe digihînin Stenbolê ji wê derê jî hin hene bi cih dibin hin jî hene derbederî welatên Ewropî dibin. Li vê derê jî em behsa wan penaberên dinyê dikin Sûrî dikin ku me gotî zêdetir ji 3.733.000 kesin yên ku hatine dersnûrkirin ji Tirkiye behsê 20,000 kesan dihêta kirin de salata Tirkiye wiha dibêjin lê nasnameya Tirkî jî daye hind kesan di navberê da bi taybetî ev hejmara henê herî dawî Wezareta Navxweya Tirkiye ragihandina vê hejmarê jî nakûkî di navbera desthilat û opozisyonê derxistin gotin gelê erê gelo li ser kîjan pîvanê nasname bi van kesên henê daye şert û mercên wan yên pêdana nasnameya Tirkî bi penaberên Sûrî çi bûne erê li ser sibaroja siyasî emn û ewlehî û aborî ev e nabine gefek ev pirseke ji desthilatê hatiye kirin heta niha desthilatê bi çawa bersivekê daye dibêjin ew penaberên Sûriyên ku em anha mijûlin me qûnaxek derbaskiriya avakirina xaniyan piraniya wan xaniyan dikevine Rojavayê Kurdistanê ji bo van penaberên henê yên ku seda hefteya wan erebin vedgerînin bersiva wan ev bûye ku hêjî prose berdewam e heta digehîte 1 milyon penaberên Sûrî di nava vê salê de Tirkiye bibiryare vegerîn ev hejmara henê ye 201,000 penaberên Sûrî Tirkiye nasname bû wan daye warem ev bû li nava Kurdistanê jî hûn dizanin bi qasî 1 milyon penaber û aware hene pişka şêr ya van penaber û awareyan ber bi sinûrê parêzgeha Duhokê ketiye
یا جهه نقاش و گفتگویه یا درد حکومت هرما کردستان یا دیگه حکومت فدرال که حتی ها چاره سر نکریه او کمپین اف پنابرین هنیت دا دمینن لسنور پارزگاه ها دهو که عرض خلکیه عرض کشتوکالیه زوین کشتوکالینه که هیجی حتی ها حکومت عراق آماده نبویه نقربویه که بدتا خدانن وان زوین کشتوکالی نجی جهه کدن بوانا دست نشان بکات پاره خرج بکاتن حتی کو کمپین وان بهنه و گوهستن لید کیوانه دا جدار وی درده خو ام لسر پنابرین سوری بسکنن لترکیه بزانن جبر کو دناوا جواکی دا هم دست حالات هم جی اپوزیسیون ناکوکی گلک هنن لسر وجود آوانا بزانم سبارو جوان ده چه بیتن لترکیه میوانه که من هی از ده جوی بپرسم بدر ملا رشید ریوبره ناوندا رامان بو لیکولینن پنابرم هون گلک بخیرات کردستان 24 بار موینه و پرمازنه از نکی پاش داوا گرم دکاری لگوری ناوندا هوا لیکولینن هوا سباروجا پنابرن سوری لباکوری کردستان و ترکیه چیه ارگلو ماینده یانجی و گر دما خوش بو آتما شوان منی هجاتوا براستی يعني مثلا پنابرا و کوچبران الجهان بوی مسئله کی کریزه کی پرمزن بتایبتی پشتی درکتنا ویروسا کرونا یگحمو ولات جهان الخواتن گرتن و هر ولاته کی خست آبوریا خو و خست نتوبونیا خو بپارێزێ يعني چقیسی جلسی به وەگەم دەزانن وڵاتی ترکیژی وڵاتێکی یعنی جۆکێکی مەزن چەمێکی مەزنێک پەنابەر یان دەرباسی وی دبن یا گژی دڕیاویرە بەرێ خۆ ددن ئەوروپایê ji vê navê ev êgem dizanin ev nêzî yani 11 ساڵایê penaberê Sûriyê gihana li hindirê Tirkî bi hejmarekî gelkî mezin wek anî zanîn jî di berdamîca xwe de nêzî 3 milyon û 700 hezarî heye evana li cîhanê tê hertim zanîn gi penaber wextê bi grûpê mezin tên veguhestin ji cihê xwe ji welatê xwe nî اصلی خو اما بگراوانی ولات وانا گلکی زوره جبر بتایبتی وقتی آنم بحث ولات کی وک سوری دکن نمونه اندیجی هن وکن بحث فلسطینی بکن یا هنک پنابر لبنان بکن یا حتی عراقی جی بکن مليون ونيفك عراقي السوري ما حياة الشر سوري در دس بينكر او عراقية هان نكاربون يعني نتخصن بقرن سوري اللي تشتي البرشاوي مجي خيادك حياة انا جي التركيا افعال برشاوي يعني اف 3 مليون و700 هزار انسان انا التركيا دجين براستي هلوست اواني بقركي نيزيك دروشا انا ده نخوا تنه يعني نخوا او بلانا حكومتي دانا يجيبوا فقراندنا 1 مليون پنابرن سوري جو تركيا کو دست با آواکرنا خانیان کریه هر وها لگوری آخفتن وان قاشو زمینه خوش کریه جبو و گراندن وان هم جهلا امنی هم جی آبوری قالوا حتی ها چقاز و گریانه اری پلان وان کو حتی داوی اصال 1 ملیون و گرینن دی سر بگره امکان تدایا يعني بالراستي وقرا مليون كي از وك شخصي دبينم الجور بير تشافي موك لكولين يكتين كرنو يكتين در خصن سر بنابران وقرينا 1 مليون كده كي بلكي وك رقم كي سر راست زوربه لدولتي هلوستي خوندده هنك الويدك هم باجارنا آوابك يعني جينانو إيشنا كارنا تشيك يعني كارو بري خلكير الويدك بتشكي سر راست ببه كاربن بقرن وكاربن جيانك خبكن الويدك تشتك ديجي هي رولا تشتكي برجرنج هي أنا التركيا جي أبوريا أنا خويا تركيا جي وك جهان تبي البرشعوا أبوريا كي دمكي زور درباس دبه جبروا له وقت أنا بنابري بري سوريني الويدك هم أبوري زوريا ترك جيد بينن أو جيد بينن هم زوريا زوري أي وقت بنابرا جيد بينن
جبرولو بلكي هالوسطا قالك بنابرا دركب يعني وقت جور بلانك تين دانين قد بيجن اليكاري بدانين وا بدانوا خانيه قلويدك بخانيه وابني بكريبن زاروك واي هر مدرسه ما مستوانا عرب يعني هريم وابن يعني افتشتي هان وقت مرو تبع دين برشعبي خو مربي وانا جي دور هبن افخل كهان بقر نجم مربي خو نل باجار نجي بياني بن يعني دا خوازيك خلكيني بقري تشيب وقت مرو وانا تين باتي خبر شعبي خد لدي ساجي يعني رولا قلك اكتورين دهي يعني رولا اكتوري ابو رياض هندري تركي العاليه معارضه هي الاوبوزيسيون مساله امنيه هن مساله يعني ايه اولكاريه الهندري سوري ام دبينن يعني حياه انا جي روسيا وريجيم وايران هالوسته وهن ت هريمي اب اولاد سوري دتشينبن يعني تشجيت بن دست اوبوزيسيون ده بيا دار سنورا كرما بحسب بلانا حكومتي كر هجاي بدر ليه او زختو فشارن كو بنابرن سوري لنافخويا تركيا روبرو دبن روجانه جيكي زيدترن قناغ بقناغ خرابترن افوهاناكيا كو اف بنابرن هني الالترناتيفا كيدن بقرن جبو دركتني جي تركيا راست هر کس يعني الالترناتيفه كي تقارن افهان هي دنافا خلكي دو وقت حياه انا او تشتك هي وقت بيل برشعبي ما بهجماركي قلكي مظن جسوريا البيدك يعني نيزي 4 مليون هاي هجماركي افغاناني قلكي مظن هيجي بویرین دبن بویرین گل کی نخوش هن ایک بونه دم چوید السر پنابر سوری بن بتایبتی يعني اجبر او ایک البر شعبن وجزو بالجهه خنه اللي حياه انا جي تشتكي جري دابونك دبردجي بسياسه انا بخويني تركي جهي بر بهالجارتنه كي بدتشي والدولات بر بهالجارتنه بدتشن وك مديت الفربجي الاوروبا بيجي مثلا انا توبرستيه بلندبي يعني الجم حركسي بلندبي يعني مثلا اج اوبوزيسيون هر دولتي كي فان بنابر بكارتين افتشتي هامتين يعني دبن لي وكل انا بتشعبي كي فرهلي بنرن حياه انا جي خلق دخوازن يعني التركي بمين يعني بقركي واني سوريني هريمي واتشي ببه خلقي قلبي كمان افده صال قلق جوانا هبو روشا وهبو قريبون بري خو بدن اوروبا ولا اطنده بس خستك كواني هبو جي فقرن روجا كيج روجا فقرن ولاتي خو يعني نيزي 350,000 كردي روج اول فيدكي وانا تبعي از كارم بيجم ابوريا وانا الي واد كر قدر كفن بولاتي اوروبا يعني اليندده لوانا هالبجارت قل تركي بمين نجبو خاطر روجا كيج روجا نيزي فقرن ولاتي خو يعني اجي البيل برشعبي مروبك خلق هنا دلي واد هي فقر هجای بدر لی کلینن حوالی سر پنابرانه ابرو که اردوغان گوت اگر جیهان روبروی کریزه که راستقینه ببه دگل پنابران دی چاره سریه که بنگهین جبو کشه وان ببینه يعني براستي جي دفي 100 مليون پنابر لجيهان هنا يعني 36 جوان 100 مليون اولا وپنابر 36 مليون جوان پنابرن جوه هجمارا زیده جی هشتا جیهان روبروی کریزه که پنابران و آوارین نبویا گلو اگر بویا چما چاره سر ناکن راست بویه لی مثلا چاره سرکرنا پنابرا نه چاره سرکرنا يعني وكان بيجن مسألة كي بس جريداي بروشكي مروفايتي يعني وقت ام بحث سوريا كانوا بنابري سوريا نيزي 10 مليون انسان بونه ام بحث نيزي 10 ولاطه دكن ايجد هندري اخا سوريا انا هنا ورولك واني اكتيف هي عسكري ده هي وقت ام بحث يمني دكن وبلكي 10 مليون يمني بالي ولاط ندبچوبه وقت انا ام بحث قال لك ولاط افريقيا يتكن آلية بحثا آلية هناك رجلات آسيا يدكن الميانمار بري چند سالا بمليون انسان كوچبر بون وجولا جيه قدر كتن اوه هان اف تف كريزن و تف كريزه كي پرمزن لجيهان ناين برچعبي خوك بي اف كريزه هان هي جبو خاطري و بنگه وينا چاره سرنكه يعني وقت يگم بحثا مثلا سوريا پنابري سوريا بحث بكن به چاره سر به چاره سريا گهاد دانين پیشیا خلق سوريا برق رژيم اسد وگره اف خلق نکارن بنا قبول بکن وقتی مرو بحثا خلق میانمار دکد به وک نمونات به اون بگرن بن
دەستلاتدیاریا عسکرا لێ دەکێ وەختی مەرەوە بەحسا خەرکێ ئێگل ئەفریقیا یتکن ئەوژی حیا ئانا دۆهل تەنزانیایە ئەبووی هەفتەیەک لێ دەکێ مەسلەکی پر مەزنج بوو مەسەلا ڕاکردنا گەلک هەنێ ژملەتێکی وێ دەکێ واژیە واراتکنی ئەوژی ببن پەنابەر خەلکی ئەفغانستانê هەن ینی وەختی ڕۆژە ئەم بێژن ڕۆژە ئەمریکایژ ئەفغانستانê دەرکەت پلانێک تن نەبوو عالیە ئەمریکای پلانێک عسکەری و پلانێکی یعنی یەکا لەشکەری ئەولەکاری و ئابووری بێکاگەز ژوی وڵاتی دەرکەوم ئەزی چاوا نەهێلم ملەتی وی پەنابەر بێ پشتی تێکەبن دەستلاتداریەکی نودە ژبەر ڤاتەوا مەسەلە بنگەهێوێ سیاست و لەشکەری و ئەولەکاری ینی بنگەهێوێ ناو دەولەت جی ناخوازن با کریزی خۆ چارەسەر بکەن بڕاستی ژبەر ولۆ ناین بسەر ڕاست و خۆشک بێ ناساز بکەنێن. هێژە بەدر مەڵا ڕەشید ڕێڤەبەرێ ناڤەندا ڕامان بوو لێکولینên پەنابەران ji Stenbolê tu her hebî êvar baş.